مرا فریب کرده امروز پگاه گفته همین نه قطعه زمین رو به من داد نه مبلغم رو. شما چی وادار کرد که به همین جنایت دست زدید و جبریده ها رو فریب داده مبلغ پولهایشان رو تصرف کردید؟ با من مبلغ پولی در کار بود و همین کیدور دست دادم این حال از کردم شرمونم. شما نمیدانستید که خرید و فروش قطعه زمین موافق قانون منع کرده شده است؟ من میدونستم که همین خرید و فروش زمین منو از بیاصلی هم به همین کیدور دست دادم. دعوا دارم که مبلغ‌های پولی گرفته‌شو به من برگردونن. دعوا نکنید من برام همین در شما برقرار کی برمیگردونید؟ من چند وقت شد؟ در حضور من هم مبلغ پولی رو حساب کرده به همین کس دادن. چه خیلی برای باوری حاصل کردید که برای گرفتن قطعه زمین به شما کمک خود را رسانده میتواند؟ مرا باور کنید که او گرفته داده میتواند. кирдори содирнамудаи судшавандаро қонунгузории мамлакат қаллобӣ бандубаст намуда ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодиро ба муҳлати аз 8 то 12 сол муқаррар намудааст. ин шахсро бори аввал мебинам. судшавандаро оиди ҳолати кор дар он маҳаллаи 14-15 дидагӣ будам. мумкин аст тамоми гуфтаҳоятон ба муқобили шумо истифода шавад. баромада равед. таъин намудани ҷазои маҳрум сохтан азодиро мувофиқи мақсад мешумурам. ҷазои ғайриҳабсӣ таъин карда шавад. бо адои ҷазо дар калони ислоҳии дорои низом пурзур таъин карда шавад. ба шумо гуфтам мана ҷавоб деҳед. ман кор карда ҳамин зарари ҷабдуа барқарор мекунам. ман розӣ нестам, шикоят мекунам ҳукми шумо. маҳкумшуда аз ҳукми суди шаҳри хуҷанд норозигӣ баён карда аз болои ҳукм ба суди вилояти суғд шикоят мекунад. шикояти кассатсионитонро дастгирӣ мекунед? бале дастгирӣ мекунам. ман ба ҳукми суди шаҳри хуҷанд розӣ нестам. замин харидан фурӯхтан худ доред? не надорам. барои чӣ набошад ҷабрдидорро фиреб намуда қитъаи заминҳоро нишон дода фурӯхтед? ҳамин корро кардам. ба ҳамин ҷабрдидаҳо мақсади маблағ ба даст овардан доштам. шикояти кассатсионии маҳкумшуда собирзода сорбон бетағйир монанда шавад. акнун ҳукми суди шаҳри хуҷанд аз тарафи суди вилояти суғд бетағйир монанда мешавад ё бекор карда мешавад. аз ҷараёни баррасии парванда аз тарафи суди вилояти суғд огоҳ мешавем.